Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa azzil mursalin abil qasimi Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin allazina azhaba Allahu anhum rijsa wa tahharahum tathira. Haray musidɓe tedduɓe, wano wi'irɗen non ka nder ɗi jandeji ɗi wonɗen jangude ɗo ko fi nediji dinal islamu wonɗe yewtude fi muɗum. On andi non nediji dinal islamu ɗin innuɗen gandal nedigal haray ko famugol nediji moƴƴi ɗin, yamira ɗi, haɗugol andugol kadi ne jikkuli bonɗi ɗin haɗaɗi, ko ɗum wonɗen ɗo. Haray kala ko wonɗe yewtude ɗo ko fi o nde ɗo toɓɓere e nder dinal islamu wonɗen tentinde fi muɗum. Hari noon ko wonnoɗe yewtude ko batteji gongugol ngol, bawoni si tawi jama hino gongude, batteji ɗin gongaji ko honɗum woni ɗin. Si tawi jama hino fenude, ko fenade woni jikku mum, ko ɗum ɗon jikkini, ko fenade nden jaali e nder jama on, battane on ɗon jama ko honɗum wonata. Ɗin ɗon wonnoɗe yewtude. Wi'uɗen si tawi woni jama on ko wowlugol gonga kan, nunɗal ngal e pewal ngal jaali e jama on, haray sakkitode jama on ko moƴƴere e ɓuttu e nunɗal e pewal wonata hakkunde jama on. Si tawi wona ɗum, si tawi ko fenade nden e konnagu e baba goto yagal, haray ɗum ɗon kadi jama on ko sakkitorta ko lancagol, sakkitorta ko haɓugol, sakkitorta ko pirugol, sakkitorta ko liɓugol hay leydi ndin, ko liɓugol hay laamu ngu. Ɗin ɗon piiji fof e yewti fi mum e nder ko feƴƴi kon. Ko fi ɗum ɗo fof waɗi si tawi gongugol ngol hino jeeya e laabuddaji jama on wawata seedude e mum, laabuddaji e haajuji hittuɗi tawayɗi jama on wawata seedude mum. Ɗum hino mari batte mum e nder gurdam neɗɗanke an. Wano yewtirɗen noon o yii piiji ɗin ko honno sifora, ko woni juɓɓudi finde jama malaɗo e saabiwal jikku makko ɓanti, ko gongugol ngol woni ɗi piiji ɗo fof. Ko ɗum woni, ko ɗum kadi woni seede fewugol yimɓe on jama e ɓantagolɓe heɓa darjaji towuɗi ka aduna wo, heɓa darjaji towuɗi ka lahara. Ko ɗum kadi woni hunde tiiɗunde addaynde heɓugol inde moƴƴere hakkunde mum e jama on, mantede faggitagol hoolare e ɓutti e juuɗe yimɓe ɓen fof. Sabu banu adama si tawi woni aden ko aden hoolaɗo, si tawi woni yimɓe ɓen fof no andi ko wowrowo gonga, haray ka yaruɗa o hiɗa ɓuttini, kala yaruɗa o yiwɗamo wo hino welti. Kono si tawi yimɓe ɓen andi ko a fenowo, waddayɗo, konnatoɗo, haasidi, hara yiɗoma wo kono faala innude yo Allah sendan e o, Allah dandodiran e o, Allah sendu man ka natuɗa wo, hara yimɓe ɓen mo beehino ɓiƴƴi ka wonki mum. Ɗum ɗon moƴƴana banu adama, ɗum ɗon nafata banu adama. Banu adama ko yiɗuɗo yimɓe ɓen jogiiɗo jikku ngu yimɓe ɓe yiɗi, ko ɗum ɗon dinal islamu ka yiɗi. Haray ko ɗum ɗon yamirɗen jama on fof yo jokku ɗum ɗon. Wano tawiri kadi gonga kan hino mari batte e mum e nokku mum fi waɗugol saa'i wonduɗo e nafa e faggitagol ɓutti ɓandu ndun e fowtere wonki kin. Ɗiɗo piiji fof koko yewtuɗen kon yiltoto e mum. Wonde banu adama on ko ɓuttinayɗo, wonde banu adama on ko yiɗeteɗo, wonde banu adama on si o wayi non haray ko kanko e jama on wondi, haray ko jama on o wonani, jama on kanko kadi haray ko kanko wonani. Ko fi ɗum waɗi
haray ɓuri moƴƴude kon banu adama kala mo huwondirta e to hara gonga kan ko ɗum ɗon hikki yeeso si piiji luttuɗin iwtira ɓaawo. Si wona ɗum haray huwondiral mol ngal sakkitoray ɗum jamfa, sakkitoray ɗum ɗaynidirgol, sakkitiray ɗum felindirgol ma, sakkitora hawre e waɗidirgol masiba ma e ko tawata ko sifa ɗin ɗon piiji iwtirta ɓaawo mum. Joni si tawi soodi dayɓe ɗiɗo gongidira ni e nder ko ɓe yeeyindirta kon, ɓe fof e maɓɓe ɓe ɓuttinay e janfondirgol e yeebugol wa'tu hittuɗo maɓɓe on e nder ɗaɓɓitugol goonga e siforgol goonga. Si tawi yimɓe ɗiɗo ari joni ɓe huwodiri ɓe soodowo e yeeyowo, ay yeeyowo on a inni ko ɗum ɗo yeeyata, tawi ko wonɗa yeeyde kon ko e hoore goonga wonɗa wowlude, wona e hoore ɗaynugol soodowo on. Prix mo waɗuɗa on ko prix moƴƴuɗo. Si on tigi soodi ɗon, si Allah jaɓi so yahi o yiltitotako. Kono si a inni ɗo joni ko wonɗa yeeyde kon ko piihun kelɗukun tawa wona kelɗukun, si on tigi ari soodi ɗon joni o yiltitoy to joni o ara haɓon hawre mon nden adda bonnal ngol ma tan a yeeyay ɗon, adda bonnal ngol mo tan kanko arunoɗo soodugol hara annuye makko ko addunomo soodugol ko fiino o heɓira nafahun e nden hunde ɗon. An kadi heɓa yeeyowo on nafahun ngeygu kun taƴiniɗa heɓugol e mo hara a bonnani on tigi sa'iji makko ɗin, kanko kadi a bonni an tigi sa'iji ma ɗin. Haray jama on ko wattangol yila e siga ɗi piiji waɗa jikkuli moƴƴi ɗin kala e huwodiral ngal huwodirte, tawa ko kañum ɓuri andude ko moƴƴi kon, tawa ko kañum ɓuri wowlude goonga, tawa ko kañum ɓurata nunɗude, tawa ko kañum ɓurata wowlude goonga. Wonda e jama on no moƴƴiri hara janfaki goɗɗo, hara kan sali goɗɗo, andita ɗiɗo piiji fof ka Allah ñaaway on tigi, ñaawiray mo gotum gotum, yoɓa mo gotum gotum. On tigi wawata yaltude tippude teppere mum dargal haqqeji yimɓe ɓen ittaka e golleji makko ɗi, ko haqqeji Allah ɗin Allah yawtanayma. ala waɗi goɗɗum Allah a yahi a juulali ko Allah yafanike ma awa, so yafanaki ma awa, kono piiji haqqe hum goɗɗo kum munnuɗa kum, haqqeji goɗɗo ɗi ƴettuɗa ɗin ɗon ko yimɓe ɓen tu waway ma yafanade. Ɗo e ɗum non haray banu adama on koyo watta yila o waɗa ko tawata si o waɗi janngo o innata yo goɗɗo accanmo hakke, ko ɗum ɗon woni aaden moƴƴuɗo, ko ɗum ɗon woni neɗɗo julɗo. Si tawi hooreɓe golleji ɗin ma laamuji ɗin wowlidira ni ma haldidani duumagol e gongugol, hara ɓe haldi e nder huwodire maɓɓe ɗen koyo ɓe gongidir, na yo ɓe janfodir, na yo ɓe sonkidiran. Haray ɗum ɗon kadi haray ɗum wonay tigingol fi hiwugol haqqeji yimɓe ɓen e artirgol hoolare maɓɓe nden e hettare maɓɓe nden. Allahumma inni as'aluka min 'azamatika bi a'zamiha wa kullu 'azamatika 'azima. Allahumma inni as'aluka bi 'azamatika kulliha. Innu ɗen e nder ko feƴƴi kon haray banu adama on ko ɗengal ngal ɗengal ko be on tigi huwodira ngal ka ngal hana huwodirede. Joni e ala mustawa dawla e hoore tawi ko fi leydi ndi wonɗe yewtude ɗen, fi laamu leydi ndi, si tawi kamɓe huwodirayɓe ɓen tawi ko e hoore gonga ɓe woni huwodirde, piiji buy hoyanayi jama on, piiji buy ɓuttanayi jama on. Joni si tawi an hiɗa laami e leydi, a fala fenude, a ala jattude, a ala kansude, a sabbaki leydi ɓurdima doole no ari piyuma kama, a sabbaki hiɗa waɗana sanction international ko tawata
a wawata hunnande, a sabbaki hiɗa faaɗinana. Aduna on yimɓe ɓen ko marɗa doole wo haray goɗɗo no jogii doole ɓurma. Aduna on ka fewndi hande ɗon ko aduna jattidirgol, aduna kansidirgol, aduna toñidirgol. Hay si tawi yimɓe ɓen no jooɗade yewta mowlidira meltidira, kono haray mo be hakkille mumɗen ko woni kon wona e ɗin konguɗi ɗon woni ko honno janforta ɗimmo mum on, ko honno waɗirta hiila ha hetta nafaji mum ɗin ñaama kañum tun. Ko ɗum woni piiji ɓuruɗi himmude e wonuɗi wadde gereji e aduna on hande ko ɗin piiji. Par ce que wowlugol ngol melugol wowla yewtere nden ɗum ɗon wona ɗum ɗon jama o waɗa. Kono si tawi woni jama leydi laamu ko yowiti ko e wowlugol gonga, ko e nunɗal e peewal ɓe woni. Ɓe ɓuttinanay jama maɓɓe on ka nder leydi awa kadi kala huwodiray ɗo e maɓɓe huwodiray e maɓɓe e hoore teddungal, e hoore sulhu, e hoore silmodirgol, e hoore no ɓe faalira non, e hoore no nafirta ɓe aduna maɓɓe on e lahira maɓɓe. Ko ɗum waɗi si karamokoɓe gandal nedi ɓe wi'i si tawi yimɓe ɓen fof sifori wowlugol goonga, ɓe duumike e mum, ɓe heɓay nafooreji e yolɗendeji goonga kan mala goonga molanaɗi ɗin, nafooreji goonga kan ɓe heɓay ɗiɗi fof majji, ɓe nafitoraɗi, ɓe haajitoraɗi, ɓe heɓa ko ɓe ɗaɓɓata kon aduna maɓɓe on e lahira maɓɓe on. Si tawile kadi ko fenande saakiti hakkunde jama on, nde fusay nafaji nediji moƴƴi ɗin ko yeera e tikkere huɓita jama on fof, ko non jama on wa'ata hara huwodiral e nantodiral kama. Jama on woɗɗito yurmede Allah nden weeɓitano halkagol e lancagol hiɗen mooli Allah. Si tawi en feƴƴi ɗo haray toɓɓere nde wonɗen hikkude ɗo nden ko piiji tati yewteten ɗo, ko honɗum fecce gongugol ngol. Hiɗon andi gongugol si tawi innama gongugol hino sendito e pecce goo. Tuma goo ko ya wowlu tawa ko wowluɗa kon no yaadi e ko waɗi kon. Tuma goo ko ya waɗu golle tawayɗe hino firi ko woni ko firo miijo ma ngo waɗuɗa ka yaasi. Ko ɗum waɗi karamokoɓe gandal needi ɓen ka diinal islam hiɓe linti piiji buy e nder feccugol pecce gongugol ngol, kono e nder ɗi wonɗen jopade ɗo ko nayi e majji wonɗen jopade fiimu. Wano ɓe inniri noon gongugol hino mari mbaadiji e geɓe tawayɗe hino feeña ka nder konguɗi e ka golle. Hino ɗo noon ko ɓuri himmude e majje kon. Aranum ɗum gongugol ka konguɗi ko woni ɗum ko ɗum woni yewtugol hunde nden no nde waɗiri non, ko alda e ɗuytugol ma ɓeydugol ma waylugol. Ko ɗum ɗo woni firo gonga kan e nder nde ɗo fecce. Feccere ɗiɗaɓere nden gongugol ka nder golle banu adama o, ko ɗum woni yaadugol konngol ngol e kuugal ngal, wano ɗoftagol wondore e hunnugol ahadi. Joni si a inni mi wondiri Allah, mi waɗay hunde kaari, ko woni ɗoftagol wondare nden ɗon ko ya jaɓu ko wonduɗa kon, acca ko tawno a faalaka yo waɗe kon, acca ɗum ɗon ko wondirɗa fi mum kon waɗa. To ɗum ɗo woni ɗum ɗon. Ɓe inni kadi tataɓum ɗum gongugol ka pellital, ko woni ɗum ko ƴettugol feere waɗugol golle moƴƴe. Si tawi on tigi waɗiɗe haray on tigi
ko gongowo ka nder pellital makko, si wona ɗum haray ko o fenowo ka nder pellital makko. Naya ɓunɗum gongugol ka annuye ko ɗum woni laɓɓingol gonga kan e yiingo. Hara gonga ka wonɗa waɗude nan wona yiingo wonɗa waɗirde, ko fi Allah. Laɓɓinana Allah seniɗo on dewal ngal hara ko fi makko tun waɗirɗa ngal. Ɗiɗo ɗeɗo toɓɓe nayi karamokoɓe gandenedi ɓen sendi toɓɓe ɓurɗe himmude e sendoreji wowlugol gonga ngal. Haray noon sendoreji gono ton nde tawno haray sa'i on newnanta e yewtugol ɗi fi majji, ɗi fow e majji, ko seeɗa e majji jopiɗen e mum ɗo. Haray sa'i men on lanni ko ɗo wonɗen haɗude yewtere nden inchallahu musidɓe julɓe. Haray ha hin e nder nde jonde ɗo haray ko gandal nedi l'islam wonɗe yewtude fi mum e nder sa'iji aroji ɗin. Haray e yewtay dambuɗe gandal nedi goo. Haray ko ɗo wonɗe darnude yewtere nden. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات